Eşeğin biri turşu. Şöp tasığın gereket. Keyin aksına cüsten töleyin. Ey altar, cüsten gibiyim. Kaplarımda tezlik tasığı kömekleşmişmiş. Aldar! Ay bunda geç Aldar! Aldar! Senin bana bir şey gelecektim. Oo, senlerge ne oldu jastık sabah? Cüsten gömdü keyin benim. Bugün benim akşam çok diye. Hey çok! Başkır hocayınıma. Cem sağan soruyor, karay göre kuvun. Öl! Aldar, yeşeğinde beni tuş ha. Eğerim ağuk balığı. Kalağa varıp derek yerim gereket. Aldar, ha? Yok, yeşeğim günü boyun istedi. Şöpte jegen çok, kalağa çet almaydı. Hey, sonda ne? Senin yeşeğin menin eğerimden kımbat. Yeşek meniki, eğel senik emiş. Benim eğelimde yeşek ben tegegenimde yat emiş bey. Ha? Canay da alabilirsin, alabilir. Tez gelin. Hey baykapçı hey. Ama benim yeşeğimde öldürüp alma. Aldar, keşir, yeşeğin ölüp kaldı. Ölgönü kalay. Ben ağıldan çıkpay жатып, yeşeğin tıyağın serpüge şaması gelmey, sezbey kaldı. Endi eyelim kalay bolat. Oğan ne bolat deysin, onsuz жазылып кетеді ғой. Ey, kaydan angırıp жүрсün köreyge? Ey! Естідім бе шақырып жатыр. Кешір, бауырым. Кешірім осындай болған үшін. Айбет. Ay sormasma. Kaydan eşeğim ay kayday adam dostum. Doğrak gerek gözde vurgu kalganımda karış. Ömür boyu tanım tapmay şumıştım. Şaman şok ekenim bilem. Eşeğim benim. Bir soңғы рет маған бір көмектесіп жүрші өтінемін. Міне, тура осылай тұр, қозғалма десең, қозғалма. Ай, рахмет саған десең, ай, рахмет саған десең. Ау, жарамдар, келіңдер, алғаш рет біздің ауылда лотерея. Алдар көшенің есегі сіздерге тек сәттік әкеледі. Tamaşa жұмыскер. Biz 100 tenge bir yeşek deydi. Loteriyalı bilet satıp alınlar da Aldar Köşe'nin yeşeğin otup alınlar. Gelingdir. Algaç rep bizden avında loteriya. Pazarda yeşektin konu kımbat durad. Hey, mağan versin. Mağan neydi kolay vermiş? Mağan da olup vermiş yani loteriyi. Oynap köreyim. Az endi 30 oyun oynaymiz ya. Kimning şolu bolğalı tur ekan ha? Qani ko'raylik. Tam biletning nomeri 575. Ay bu nedim nömrüm koyam. Lakay ben unuttum. Şolu bolğuş adam ekersin. Bana sözde seniki. Talmağanını karış. Ağanım canım onda ya. Ne bir geçeğim. Aldar hey. Hey buna geçe gözü kozgalmaydı koy. Aldar deyim. Ne deydi oy bay? Koy. Hey buna yeşil gözü kırtama koy buna. Aşan öyle bir kurgun. Tanırsan bana şükürüp şükürüp gözün koydu bana. Ha tanırdı. Keşir. Ben 100 tengende kaytırıp al. Бұл не деген сұмдық. Лотерея ойнатады, ұйымдастырып. Ешегінің өліп қалғанын өзі білмейді. Ey baykuş eşeğim ay. Seni sonday ayap durma.
Енді байым дегенде арам қатқанымды қараш. Егер тірі болғаныңда бар ғой, саған 2 қап орам жапырақ әперетін еді. Иә, оған қоса тағы да бір қап тәтті сәбіз бен қалағанның бәрін әпереді. Аман қамшы. Мен алдармын, сақалым болса ұталдармын, сақал түгіл мұртта жоқ шайтанды да валдармын. 8-ші сабақ. Алдар и его осел работали на Аулчан без устали, а за работу им никто платить не хотел. Алдар мен оның есегі ауыл тұрғындарына тыным таппай жұмыс істесе, жұмыс үшін оларға ешкім төлегісі келмепті. Осел притворился умершим. Есегі өтірік өлген болады. Решил Алдар лотерею устроить. Алдар лотерея ұйымдастырмақшы болады. Лотерея. Впервые в нашем ауле. Осел на удачу. Отличный работник. Силач. Неутомимый бегун. Билет стоит всего 100 тенге. Лотерея. Біздің ауылымызда алғаш рет. Есегім тыңыз болады. Тамаша қызметкер. Нағыз алып, қажымас жүйрік. Билет 100 тенге тұрады. Аульчанин, который выиграл осла, отказался его забирать, потому что осел околел. Есекті ұтып алған ауыл тұрғыны есек қатып қалғандықтан оны алудан бас тартыпты. Алдар вернул ему деньги за лотерейный билет. Алдар оған лотереялық билеті үшін ақшасын қайтып беріпті. Ах, бедный мой осел, если бы он вдруг ожил, я бы ему купил 2 мешка свежей капусты. Әй сорлы есегім-ай, шырқын, кенет тіріліп кетсе ғой, мен оған 2 қап орам жапырақ алатын едім.